بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لغتي أمها أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دورة علمية مثل سلسلة قومين كوريك ميغندا موضوع وتري ميدو نيوتي نبي صلى الله عليه وسلم آل بيتون إبه كلنكي كوباتو أدي همي همي إبه كلنكي ما كما ماتير كم كي كوباتو بموضوع إن شاء الله كم سؤال كرام من تبي فونا حسابا جينس تبيتو مسيح كرانا يقولون إما فرتمان نمرقم من آل بيتون أهل بيتون نبي صلى الله عليه وسلم أهل بيتون وتعالى بيتون نبني بالجيامون أيكم بيتو أرمين دنيغننگه وجه ابن القيم رحمه الله متعريفغا أرغمن بيان كدي فيبوي هاتر بونمگه واهكا විදාලවනි ඉල්වරින්ගේ තෙරේගා ආලු බයිතුන්නකි කොම් බයිත්තෝ මි මවදුගා වරගින වාහකත දෙකයිෆවා කමුගා එකබේකනු එකගොත මි තාරීෆු කුරවා ෆවා කමුගා එම ඉඛතිසාර කොෆ ඔඩකොල්දා ෆයිකලේ ෆාන් විදාලවනි හතර බුණුමෙක් ගොතුගා ඉල්වරින් එබ බුණේ ආලු බයිතුන්ගේ තෙරේගා නිහිමිනේ හිමෙනු එම ෆුරතමන් නකලේ ෆාන් අකල් කුරවා ෆවා බුණුගා විදාලවනි එයි එබෑමිහුගේ මච්ච සදකා حرام قربا فاوا بيكن هدن قربا بيكن اما مي فرتما گنوا فاوا قودن بداروني ديونا بنومكا نبي صلى الله عليه وسلم گه ذريه ادها ماهم ميكلي فانو گه ابي ابي كمرون نكي آلو بيتون گوتوگا تيمن بنومك گوتوگا بداروني نبي صلى الله عليه وسلم تباوين قيامتا هم يا گوتوگا تي بايكو وجيامون اي آلو بيتون گه تيريگا هيمني بايكموگا ادها ماهم هتر ونيا ekare efanuge ummatuge teren taqware mihun nakiwes aalu baytunge terega himanu wakamuga vidalwani ennamas den ekare efanu vidalwani mige teren emme sahha gotegga me buneveni agummen me furtamana mitaga dekuru kuri nabiy sallallahu alaihi wasallam ge gatima ge mihun ge teren sadaqan haram kurwa fawa mihunna de hama hemme ekare efanuge zurriyatuge teren abiyam be kamalum bes e ahlu baytunge tere wadigen da kamuga ehma mi bunumuga emme sahha bunume gotuga ekade gefanu bayan kurabani nabiy sallallahu alaihi wasallam ekade gefanuge eki hadis masfuruga ahlu baytunge wahaka dhikr kuraba fawani ehma ekade gefanu hadis masfuruga bayan kuraba fawani ana tarikum fikum thaqalain තිමන් කරේ ෆාන තියබෑම ගතරිය බවදම් බොඩෝ දෙ එච්ච දූකරබමේ කිතාබුල්ලාහ් අවවලුහුමා කිතාබුල්ලාහ් ඒ ගතරියෙන් මෙ ෆුරතම එච්චකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කලම් ෆුලේ එම මී එකලේ ෆාන අගොම්මෙන් දූකරෙවි එම්මෙ බොඩෙත් එච්චි තව ගතරේ නොත අගොම්මෙන් ඒගා හිෆාටම් බි එම්මෙ මුහිම්මු එකෙදි තෙරේගා හිමනේ එච්චකි කීරතු කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කලම් ෆුලේ يفوق دين حديث بسفرغم يا أنني وأهل بيتي تمن كده يفانوge أهل بيتن أذكركم الله في أهل بيتي دين حديث كفهوغم يا أنني تمن كده يفانوge أهل بيتن مدو تباميهن الله هدم قدمه එහෙම මේ හදීස් වුන් අවමන්නගේ බැංගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අහලු බයිතුන්ගේ මෑක්කම මතිවරකම් එකනේ යෆාන එබෑමිහු මුහිමුම් අගුම්මෙන් උම්මතම් මේ බයන් කොද්දවනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ කිහා මා මාතිවරි බේකරුතගෙත්තෝ එන්නමස් උම්මතුගේ මිස්තකුගේ මච්ච එක zaman තන් ඇස් අගුම්මෙන් එබේගේ මෙදුගා හිතුගා කුරුණ ලෝබෙ උන්නන් ජෙහෙ බයිකමුගා අහලු බයිතුන් උමා යකුගා වෙස් ඉස්ලාම් දින නිස්බෙක් කුරවේ බයි ෆිරකාතකුම් مفهوم كلام كفاواني اهبيما اهل بيتم جندن وجه درجتك امامهم جند فاواني علي رضي الله عنه ما كمتير كوري كورينم ekade fano ilahage daraja islam de nisbe kore by firqa tawga qabul kore fawani hama egota ekade fano ge
ambikam walun adi hama ehemme dari kalun mativerikom emihun astuga genda nuje darajatakan emihun firuqa tawga emihun qabul ko fawan ehma ahlus sunna wal jamaatu ga aqida em berowe qabul kuruntan emihun imun berogen nettigen diei mi agume visna fikuru kuran je kame agume komme kamegga sifan jeheni kirtu qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga ekankama dalil aswani kihinetto agumen e tabawaruga ekankamuga hifairuga agumen astuga hifam meje mingada ki kobato agum balalin wajhe ehm ahlu baytun agumen kame hitar ebe kar matwel qur'anuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam men bayan ko dewafa mingano nettige nudane hen agumen ebe kon matwel qur'an wani ma qur'an wani ehma ma qur'anum ilahu ge darja gendumen agumen na kanne hama egota ebe kauna medu ihmalu mebes agum mengene ehma medu minegga agum men ebe kalum ma ko matir kuran jeheni kirtu qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata tabawum gotum ehma lobata akhunna agum men kirtu qur'an mes bay dalil takun eba derega nebe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ahlul baytun ge terega himene bay be kalumna ebe kalumna me daraja dibigen dani kongota katto Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Qur'anuga wahi kurabafawa ayatakum dalil ebenege Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge aru baytun ge tereya ekale ge fanu ge abiyam bikamalum bes wadegin dakam kirtu Qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kufawa ayatak ge wani Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge abikamalum mukhatab kurabafa ya nisa an-nabi e nabiya ge abiyam bikamalum ne يفوق دين جهين آياتك الله سبحانه وتعالى بيان قرباني وقرن في بيوتكن تيكمبلون جيتوغا قائم وتبيش ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إيهوغ جاهلي زمانوغا زينة تيكمبلون زينة النواه وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله تيكملون نماذ قائم قراشي أدي تيكملون زكاة ديشي أدي الله إكدام رسولا تيكملون كيمان باشي دين مي آياتك مي أنني أسألون منا إيجا دليل نجي حساب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت متاج أهل بيت جواهك نوت كلمة الله سبحانه وتعالى بيان قربا فاميوني أهل بيت الله إرادة قربا كان كشوري تيبامي وكبن فاوت الدر قربا ويطهركم تطهيرا فريها مطاهر قربكم تيبامي طاهر قربكم إما إلما بيان قرباني متاغا مي آياتك أهل بيت جنسل وما يكوغا دليل بكوري أو من الدليل بكتوغا بفودي نبي صلى الله عليه وسلم آميا بكمالون أي إكالي فانوغا أهل بيت تريغا هميني بكمالون تككموغا أقول من كل فها كوري قطع إسلام دي نسبة كوري بي فرقة توغا صحابي بيكون كودا ميسكم أدي كي إيبر مچا إكالي فانوغا أبيا بكمالون تريغا هميني أدي إكالي فان إلمي ودا لوبي كوري بيكالي فانوغا أبيا بكمالون تريغا عائشة رضي الله عنها ورا كودا ميس بستا رد كوري بي إكمانا زينيغا تهمت بس كوري بي ورا إميهم بستا رد كوري من دي عائشة رضي الله عنها ميهانوس إميهم قبول كرتوغا إكالي فانوغا أميكا بنو عائشة رضي الله عنها كودا ميس كوري أدي همهم نوبا بستا رد كوري هم نبي صلى الله عليه وسلم ಗೆ ಆರು ಬೈತುನ್ ತೆರೆಗಾ ಹಿಮಿನೆ ಇರುಗಾ ಏಕಮಲು ಹಿಮಿನೆ ಇರುಗಾ ಏಕಮಲು ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಿಯು ಮಕಿ ಆರು ಬೈತುನ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಿಯು ಎಮಿ ಹುನ್ನ ನಿಕಮತುಗೆ ಬಸ್ ರದ್ದು ಕುರು ಹೆಂಬಿಮಾ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಕುಡ ಎಮಿಸ್ಕೋ ಏಕಮಾನ ನುಬ ಬಸ್ ರದ್ದು ಕುರು ಮಕಿ ಏನಾಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ದಾಣೆ ಕಮೆ ಕಿಯತು ಕುರ್ಆನ إيمان نومك تريجا هيمني كمن عائشة رضي الله عنها براءة كيتو قرآنك الله سبحانه وتعالى بيان قربا فواني هم يساب الله سبحانه وتعالى رسالة كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم بيان قد بمغان إينا فرق استيغن واميه كمغواني هم مي أقوم مر سامان وانجي كمي نبي صلى الله عليه وسلم أبيا مكبرون أديهم هم بكليفان أصحابكم تريجا هيمني إبس صحابي بكر كوديمسكو
bas raddu kurumaki argumen kokken waane kamenu nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfuge tere ikale ifanu dufun emme lobe wa bekalaki kobata ikale ifanu garuga essema ikale ifanu hadis korobani aisha radhiyallahu anha de ikale ifanu garu assamani firinu gatene den kom bekale toy hema ikale ifanu hadis korobani ikamanage bafa kolon abu bakr radhiyallahu anhu hema argumen nange beige nabiya sallallahu alaihi wasallam ikale ifanu khasa lobe ikamanang ekkun adi hama ehme sahabi bekon no ikale ifanu ge lobe o mimbar den itona omen balala ruga nabiya sallallahu alaihi wasallam ge darikalun fatima radhiyallahu anha adhama hemme kamanage firikalun ali radhiyallahu anhu adhama hemme edebe fronge darikalun hasan al husain edebe kalun nakiwis nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ahlu baytunge terega himini wadaginno abekalun kan nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis basmu ammennan engin ebede ekale efan hadis ko fawa basfurge mani allahumma haula ahlu bayti e ishara kurabani ehinuga ali radhiyallahu anhu adihama ehme fatima radhiyallahu anha adihama ehme hasan ad husain ge fana fa adhib anhum ar-rijsa ehma mi hadis kam bayan kurabani allahumma haula ahlu bayti e allah hai ishara kurabba fa bayan me ba mi hunne timan kale fanu ge ahlu baytunne fa adhib anhum ar-rijs ebe fronge keba murdarukum fil lawande ehma mi hadisu magume nege midi ali ge fana fatima ge fana ali hasan ge fana husain ge fanu ge ahlu baytun ge terega himini wadagina abe kalun kam hama egota nabiya sallallahu alaihi wasallam sadaqan haram kure be kalun ge terega mota bay ge terega himini waki bay ekale fana faha kurwafa hadis basfur ge annani ahlu baytihi man hurima sadaqa ekale efanu ahlu baytun naki sadaqan haram kurabigamba mi hunne den bayan kurabani al ali adi efanu ge alunna wa al aqil adi aqil ge alunna wa al ja'far al ja'far ge efanu ge alunna wa al abbas adi abbas ge efanu ge alun mi huriha men naki ves nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ahlu baytun ge terega himmene bekan kamuga ekale efanu bayan kurabani emma agumen denegannange bajehe ebe kalunge ma kama matirkam ebe kalun arma ma kon hitumattaka kuram ve kon kamekkam nabiya sallallahu alaihi wasallam fatima ge fan ekale fan khasa loibakun lobi kurabi hadis kurabani fatimatu bid'atun minni fatima ge fan ki timan kale fanu ge hash kolun baike faman aghdabaha aghdabani ekamana ruli arwa famiha timam kale fanu ruli arwa fi hema khassa lobe hasa gakam ekale fanu ge darikam bolunna adihama ehme gap be fulna onnani agummen ebe kalum ma ko matira kuran jehe nabiya sallallahu alaihi wasallam ge kafa darikam hasan ge fana husain ge fanu ge smakam anu balala fun ge wajiyam ekale fanu hadis kurabani al hasan wal husain sayyida shabab ahli al-jannah hasan gefana husain gefana ki suwaruge ga ahlen kore zuwanunge de sahibunne emami ebe kalun ga makama matirikam argumenge hituga ebe kalunna hasa qadaraka sharafen wonna jehe nabiya sallallahu alaihi wasallam ge fahatun ekale gefana fahuga khalifa yuskurum abu bakr radhiyallahu anhu ekale efanu ga gatima ga mi hunna loiba vore boda ekale efanu dobi kurebi nabiya sallallahu alaihi wasallam ga alu baytunna ehme ma ekale efanu vidawde basfure kam ga ilmu naqal qafawani la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati timan kale efanu ga amilla gatima ga mi hunna gatima kam bebuma vore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga gatima ga mihunna heokon hita gulum bemu timan kale ifano ge macca timan kale ifano ma lobi kurabame hema amilla gatima ga mihunna burabes bodan ekale ifano ge ahlu baytunna nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlu baytunna ekale ifano kame hitte maki argumennan ekamuga hifumattaka mota ekamu ibura devugatu mattaka way
ලාමසිරු නමූනාය හම එගොතයි කලේ ෆානු දෙන්නේ බස් ඉතුරු බස් ෆුලකම් ගයිබන් බයන් කරවා ෆානි කුබු මුහම්මදන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆී අහ්ලි බයිතිහි මුහම්මද් ගෆානුගේ අහ්ලු බයිතුන්න කමේ හිතා හම එගොතන් එබේෆුන්ගේ හක්කොත තියබෑමි හුන් රක්කාතෙර වාෂ එහෙම උම්මතන් එකලේ ෆානු උෂාද බණි මුස්ලිම්ගේ ෆුරතම ඛලීෆා අබූ බකර් සිද්දීක් රදියල්ලාහු අන්හු මිස්තකුන බයන් කරවණි තියබෑමි හුන් එබේ කලුන්ගේ හක්කොතක රක්කාතෙර වාෂ එහෙම වීම අගොම්මෙන්ගේ කුරිමතිගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගහන බයිතුන්න කුඩේමි ස්කුරෙවන්නා එබේ කනුගේ දිෆාව ගාම තෙතුන් ජෙහෙන එබෑ මියුන නොබා ශ්‍රද්ධ කුරවේ කමුගා වෙච්චියාම එමියුන් දිෆාව කරමම තෙතුන් ජෙහෙන එමියුන් නම් අගොම්මෙන් අබදුම දුවා කරන් එබජෙහෙ ලොබෙති අෆුන්නේ අගොම්මෙන් කොම්මෙ දුවහෙක් ගාවස් අගොම්මෙගේ නමාතෝගා ආලු බයිතුන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ආහුරු බයිතුන්ගේ එබෑ මියුන් සලවන් එබකියම් එහෙම komme duwegga komme wagutegga bes emihun nan argumen ihtiram kom eba mihun qadar amun ufulunge baje ehma argumen salawa kiyawa eba mihun nan kudai mis kurege wagutoga eba mihunge qadar matwer kurumattaka masekinge bakunje hama egotan argumen hituga ebe kanutaka khasa lobakun lobi wange baje argumen komme duwegum kiyawa ibrahim salawatuga argumen kiyani allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad අගුම්ෙන් දුවා මිකුරණී ඒ අල්ලාහ් මුහම්මද් ගෆානුගේ මච්ච සලබා දවාෂේ අධහම හැම්මේ ඉකරේ ගෆානුගේ ආල මුහම්මද් ගෆානුගේ ආලුගේ මච්ච සලබා දවාෂේ අගුම්ෙන් විස්නංගේ බජේ කීනි කුම් කල්මතකෙතෝ අධහම හැම්මේ එබේ කරු මතවර කුරුමට්ටක අගුම් මිනු බගොතවගාවස් අගුම්ෙන්ගේ දුවා තවගා එබේ කරු හිමනංගේ බජේ අගුම්ෙන්ගේ දුවාකි අගුම්ෙන්ගේ දේදුමකි komme haalatak gaaluma bikamuga binamis nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ahlu baytunnaki agummenge hittawga matire sharafa qadare denjehene bayakkam ebe kalun nan agumme makurikamuga binamis imun agun nettigen da muanekam rafidi shiyenge mazhab tawu terega ebe kalun makurikurinun deenu je daraja gengos ඉලාහුගේ දරජ ගෙන්දේෆා ගෙන්දුමකි ආගොම්ෙන් එකම බරියවාන් ජීන කමෙ එබ්බස් හාරතක ආගොම්ෙන්නකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බුරෙ මච්ච මොතේ ඉලා ශරීක කුරානේ ගොතෙග්ගා මීහකු මති කුරානේ බයනුම් ආගොම්ෙ මිකන්තක සමාල්වේ මිෆාසිද අගීදා තවගේ නුබාකන් ඔම්මෙන් දෙනගන්නන්ගේ වජේ බයි හාරතෝගා ආගොම්ෙන්න බයිකංකමුගා ඉස්ලාම් දෙ නසර දෙමු නමුගා එබෑමි හුන්නා එබ්බෑබෙ අගොම්මෙන් කන්තන් අමල්ත කුරවේ රුගා එමෙන්ග නුබාකන සායිගතු ගෙන ෆාර අම්මෙන්න ඒගෙන් නුදෙ එහෙන් වීම බයිගේ හගීගේ දෙනගනේ එබෑමි හුන්නකි කීහා වරගේ බයතෝ වෙසාවුම දෙනගන්නන්ගේ වජේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අගොම්මෙන්නම් එයිදා සුබ්හානහු වතාලා දීනුගේ හග්ගු ඉල්මු තෙදු ඉල්මු නිමර කරබාෂේ adi hama ehme eila subhanahu wa ta'ala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge alu baytum makura ebamihum la denji haqqo qadar de baykamuga agum min nabash wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh